Akiaria hindi ya kwamukira ndawa icio gikaro-ini kinene mwena wa Kutus County-ini ya Kirinyaga, Governor Anne Waiguru ni augite thirikari iyo inyitanire na ruhonge rwa KEMSA muoroto munene ari gutigirira arwaru thibitari-ini cia county iyo ni ciamukira urigitani uria wagirire. Hatulali usiku na mchana tunawafanyia kazi ili wapate the service ambayo inatakikana, na pia tunailinganisha pia na universal healthcare ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu hatuwezi kuwa na universal healthcare kama hakuna dawa za kutosha kule kwa hospitali. Ndio mtu yeyote ambaye anaenda kwa hospitali zetu anapata madawa ya kutosha. Akiheana dawa icio, murugamiriri munene ruhonge-ini rwa KEMSA Eliud Mureithi ni ahinyiriirie kuga ruhonge ruru ni rugutigirira ni rwaheana dawa cia kuigana county-ini ino niguo kugacirithia ugima mwega wa mwiri. Give us a smaller carton, branded carton. Waiguru ni ongereire kuga ni kuri na mibango ya kwandandura thibitari ya Kirugoya kuria uruguria wa waki wa thibitari ino ugutafanio kwa ihinda ria mweri umwe. Tumepatiana ahadi hiyo na tunadhania inatekelezwa na waziri wetu wa afya pamoja na mkurugenzi wake, CEO wa afya, to make sure that is actually happening, and we're ensuring, and we'll be doing spot checks. Tutakuwa tunaangalia without notice kama vile leo tulikuwa Kirugoya. Oho ni athite na mbere na kuga motungata ma thibitari yo ni mekugacirithio na gikiro kia iguru gutigirira gutire murwaru ugukorwo agithinika hindi ya kwamukira urigitani. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency.